Aski Uruquipanaya, Yatichiri, Culiacas y Gilatas. Buenos días, licenciado, compañeras y compañeros. Nayaja Hernández Condori, Ana Claudia Satatua. Y Nayaja Hernández Condori, Ana Gabriel Satatua. Hakunaka Mayata Pisca Tuncaru. Hoy aprenderemos los números del 1 al 20 en Aymara. 1. Maya. 2. Paya. 3. Quimsa. 4. Pusi. 5. Pisca. 6. Sojta. 7. Pacalcu. 8. Quimsacalcu. 9. Yatunca. Y 10. Tunca. A partir del número 10 al 20 se agregará tunca al inicio y ni al final. 11. Tunca Mayani. 12. Tunca Payani. 13. Tunca Quimsani. 14. Tunca Pusini. 15. Tunca Piscani. 16. Tunca Sujtani. 17. Tunca Palcalcuni. 18. Tunca Quimsacalcuni. 19. Tunca Yatuncani. Y por último, 20. Patunca. Gracias, Yus Pajara.